Хулана шывба ожыба тивиштереси чи шивич ыдузен женпери. Шемерлери меньбур тыдыман сагырвуна проценте юғынна. Котельный зембе насу станции зем кивельня. Республика Бушлыкен тивишне вғытлық пұрнышлаган Олег Николаев вырынды шорт ердада коммуналлы хужалық ежебет ада хальге вғытраунда менле олжнузем бұлза ертнебе балашыре. Шемерлерейші котельная вадыр жылгайла худаяна. Вал кылдық сырышлет пулинде самайтыга күрет. Кивельне тыдым ашыне нумайсая ярать, гашын шудышын парымземюсех пыраща. Оны начне вара шерімзагыржен ергелезе бырать. Шенейші котельный зем пачы рухла ишлеща. Шемерлере шурцене ашы бараган шакнашкал улды центр. Автомат мелебе хызене хыземешленне була улды жентимлене де жиделіклеві земжень. Котельный ішне, оның түрлі енлі параметры зене, шубашкарды диспетчер бүгін ден ергелезе бұма болады. Шу температуры неға бартма, өжі температуры неға бартма, түрлі енлі котел зене чарма, шенерен черцеяма. Палах паян хигун таппибе келе жүрлен туны котельный зен эш пағалы хидетивішлі жайра, тұға кеземде пөджік. Шамба да ебір малалада шағынбек паянги шайра шене майзембе ергелене эшсене малалада тасабурза хамыр Чуваш республикинзе шак жилищно-коммунальное хозяйствона пачахта урыхла жая шеклешен. Палах шемеле хулынжеде ытты перен ялзынжеде хулазынжеде. Шүрт ердада коммуналлы хужалық рашемерлезіне пожырғандараган тебір объект шывдада канализации тыдыме. Республикан строительства министра Александр Героев каланадырых хулара шывая лихимеслетпех тазадаща. Насу станции бе парахизем югынна. Пөдімбек шинетме вғычитня. Проект пас мета документации не хадерлезе жидерних ишін вырынды бушлықсем шүртербе коммуналлы хужалық ре ядарлы фонда укша деньги уйырмағыйца шируба дуғашын. Чвашен Галарамвали, Алиса Александрова, Никита Углев.